o le aso, alo maia o nisi nei o tātou tāla fau o mwhaina tu whāta Cielo Radio Samoa, mōlau whaafonga. Na whātea ia le to o tele o tangata nua au kilani le tai ao ana leila. Ina o whaale tonu mai o wheso o tainga whaaona pō nei po le interneti, ina o motu sia whaafua sei au nanga a le chorus. Whamawina i reporti a le leiti o whaamaloa New Zealand po le RNZ. O le to o tele o tangata na whailo le awhia to o lea au nanga e mai North Shore, Hibiscus Coast, mapapa toe. E tu sai fo i maata o le whaafanua i no whanga e ho o atu wai laina po whaiba a le chorus. O loo whaailoa ai e silia ma le lua se lau whaase fulu fiso ta inga o le interneti na motu sia i vaenga o Albany, Red Vale, Long Bay, Morosdale. Whamanino mai e le au nanga po le company o le chorus o loo ngalulue nei lana au whai ngaluenga. O insinia o mtata whaate konolosi e sa ile le mafua angana tula i mai ai lea whaale tonu. Ta ua foi e le chorus e toi whaafoi sia o maatu le au nanga i le tai ao le asululu. Awa mai tawina foi le mawalunga o whaamaumaunga ma reporti i le o atu le o whaale tonu i le whaongaino o le au nanga tau interneti i company o le Spark 1NZ 2 degrees whapea imara company o le Slingshot. Ua whetawa ina nei le ono iai o nisuinga i tūlanga tofi o taita inga le vaenga whaupufai a le National. Ma o se vaenga o fesili ngia ai nei le lumana i o leli i palemia ia Christopher Luxon. I se whaatana noanga leli i whai pule o le vaenga whaupufai ia Chris Bishop na fesili ngia ai o ia le au whaasala lau. I le moni o ia tala wheaweai mai i sui whai pule i te tonu o le vaenga whaupufai a Natalie Bishop na te le te te i whamtalanga i le tala noa mai o sui le National Party i au whaasala lau. Mai e whaapea mai, e leo se taimi mua lea ua whai ai ni tala wheaweai i le ono iai o ni suinga. Ma i lona iloa, e le ai se me e maua mai ai, ma e leo iai fo i se wha moenga i le tau nuu o ia whaamtalanga. Na te ena fo i le tamaita ia Erica Stanford, ia whaamtalanga ma tala wheaweai wo o mai, ma fuafuanga o le ono aveai o ia mataitai. Peitai ua ta ue nisi mai te tono le National Caucus, o Bishop ma Stanford o nisi o loo whetaua ina, le ono tau vam o le tūlanga tofi o le taitai o le National Party. Whamauina ua leva lava o na iai papolenga le taitai inga a Luxon, e pei foi o na iai nisi o whaamtalanga i le sauwai o le nei tausanga. Nia na whaatautai ai o se pālota, o le whaatuatua ina o le li pālemia i le masino a Perila. I le tau nuunga na whaatu mawina pea lana taitainga o le vaenga whaupufai. AUG i nei tala whea i wo o mai o loo te le lava le whaatu tuanga le li palemia ia Christopher Luxon o loo iai pea le lango a lana vaenga whaupufai le National i ate ia. Inisio tala na mulmawina le whaatino ai o whanau a ongo ko lisi maulunga o Wesley po le Wesley College o ni whaafia fianga e sa afia i le li i longo o talonga lakapi ia Jonah Lomu ua whai ilangi lana fōlanga. O sa afia finga e manatua ai lea tangata o se suitu ai foi o le kolisi maulunga. Na awai atu ia whanau a onga o le kolisi i le whaalinga aloa ia o le ata po le documentary le tala anga o le li ta alo ia Jonah Lomu le na whaatautaya le Civic Theatre. Whamawina le whaatino ai o se whaafia fianga tu whaatasi a sui le au whaipese tonga ma le vaenga o le tau whakaniwa group o lea kolisi i le pō sa whaatino ai le whaalinga. Na whaamata ali ai tūlanga o le te leo o le sao o le neia li i o Jonah Lomu i o langa o le toatele o tupulanga talavou. Ma le sao tau o le tangata i le taalonga o le lakapi a o soifua mai o ia. Mai tala mulmuli o se tala fia le whirwhiria ai o se alo Samoa le tamaita i taalo lakapi ia Armante Sititi mo le au a le Black Ferns i le nei tausanga lua o luono. O le alo Samoa se fumaleiva tausanga lona matua ma o se vaenga mata ina i le anga i mai ai o lea tamaitai i le mulimuli tai ai lea o lea talavou i lona tuangane le li taalo o le au o le All Blacks ia Wallace Sititi. Na whirwhiria Armante ina ua maea le taamilisanga o le Super Rugby au piki a tamaitai e tu sai foi ma le mata ino ana taumawhainga i le au na siampini o lea taamilisanga o le Blues. Sa taalo Armante i le tūlanga le blindsider flanker i lea taalonga peitai i lea au peitai wa whiwhilia nei o ia e le whaia onga Black Ferns ia Whitney Henson e taalo i le tūlanga o le Lock.
O lo o awhia le tamaitai ia amante i le toa lima o i lātou wa whiwhilia nei mo o li ulua i taimi e tau sinio i ta alonga laka pi i tūlanga whaavao malo. Wa avea i nei o ia masui e tōru sūtasi ai i lātou wa whiwhilia mo le au o le Black Ferns. Tā ua e le whaia o ngā ulu ia Hansen o amante o se tamaitai ta alo i lona tilo o se tasi ua mata ina na tau mawhainga ma o le ala fo i lea na ia manatu e te tau ai ona whiwhilia lea alo Samoa. Whamawina e walu ta alonga whaavao malo lo tutoe ale au le Black Ferns mo le nei tausanga e au fiai ta alonga ma le au a Ausitalia, Afrika i Saute, Farani, Sikotilani, Whapeaima Engilani. O le lato ulua i ta alonga po le test o le awhetau iai ma Ausitalia i au kilani nei i la so malua o au kuso. O nisi nao tātou report i mo whaina tū wha ta CLO Radio Samoa mo lau whaafonga anga, whaafetai whaafonga mai, tō wha soifua. Wa mawhai ora au rātu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le atila ngangu whaamtai le rivahengo le Aoauli le whionga ia le olua i ali ai shahu chalawahengo telefou la Radio Samoa mo le whaapoponga nao tātou tala i vai whanua o le ria Aoauli o le asolua aso se furuma le tasi le o le masino o kuso lua fe luas furuma le ono malo le ngā lue malo le whai o le whaiva ala venga le tātou tala o le tau mo le sobala soan tai au e le ngata mo i tātou i nei au kilani e pa pefo i lo tātou wha sinumanga i Samoa. O le sofa mai e Aoaua i nisi o taimi e whiololo langi mai o savili i taimi o le Aoauli mai le tu i sasae. O le mawhanawhana mo au kilani le nei Aoauli e se fulu ma le ono tikeri o le malu i le poa na nei pa utai o leo palasi atu i a se fulu tikeri. O le angoto le la i le fiafiana nei le koea a i le toi kuanta i le ono po le toi sfulu lima bidu te le tulai ono i le fiafiana nei. O le vainga mo le asoa tai au e o sane le la i le valu bidu te ai le fitu i le tai au. Pa mai e Aoaua mai ono yeina i wanga i tōru vāsolo ai, vāsolo i na plasi timunga i taimi o le Aoauli, mai ono mamafa i nisi o whanga, o le angi mai savili le aso an tai au i au kilani, mai le tū i sasae. Awa talo whantua i loa i le rivaenga o le Aoauli, a inga wo me masani o lo mafuto mai Samoa, e lunga o le tātou wala leona o le tasi ono, tesi ma le tasi whamo i Samoa, ma lo ngā lue, malo foi le fai o le faiva i le reia Aoauli o le asolua. O winga o le tau i Samoa e peo le whamawina i le so i le ofisa le va ai tau se vaenga peo ma mao le ea. Fa pea hao ma timolo a fiai le atu to e lau. Peitai o au savili mai sasai, sautei sasai o lo o fiti ai ia le tatu o toro i Samoa. O le vaingala mo le sofa mai langi le leise i vangana ai nei timu popo i nisi o vaenga fa apea savili e fa tautau i nisi o taimi. O lo iei fautuanga mo savili manolosi, o lo o fa manosi e pea lea mo laufanua uma o Samoa. O le vainga mo le asoa tea mo Samoa o le aiai timu popo i nisi o vaenga mo savili e fa tautau i nisi o taimi. O le tulangana i piona iei winga o le tau i le so, antoa i fo i mo le asoa tea Piona ua mai le official va i tau mo lo si la fia. Faiste fofuanga i ta pena i lo ainga mo lo longa. Tala noa i lo ainga i le mea i fai pe asi i tia le vai au ta folo fali. Tu au meta au e se no fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lo ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Le tau alanga a solo mona e
Fatue lo fatai
ihe kakala pakavale traumaya keu kahoa aiki ha ofanga kena fe ao kita nekinanga amalokokua hokokosi opakolosi amakatafuta ulewa kieponi eukumae mama mai hopahopakia keva fino fisi eta ofa eu pelula kausia kita ulanga e itulu sesia aletale oi ofa te uluva hokoto ma au ko fe ofa akingi ko mate he ofa tu mate fatu ihe maoni ihe aletale ukavea sie kuloto ihe kakala pakavale traumaya keu kahoa aiki ha ofanga kena fe ao kita nekinanga deu ihe maoni ihe aletale ukavea sie kuloto ihe kakala pakavale traumaya keu kahoa aiki ha ofanga kena fe ao kita nekinanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwakuru amo. Fifi fo le nganga I toi fa talavantu le dinga la woli la mai mo mala fa funga Samoa ma lo le fio le fiva e ma lo foi le on sai tutu banga wenga pe o fe nga yai lo to pa ia e le ngata tono New Zealand va pe fo ia tono e mamalo tatu fa si lo manga I Samoa le ding fo ia so lo la so so le tasi le di masiro ku so pe o tatu o le lo fa blanga le yo le tua ya ma lo la on sai wa tatu yai fo le dinga la woli pa mal mai lava winga o le tawi manu kaunei e le o malulu tele a o le tulanga nai pe o le ia winga o le ta afo e le o malo si tele le savi ni da vai tu fa foi le o mingo I mai la o le la ula lu te vai tu ilu mai o le dinga ngo la o dia o telo e mamango ala utanga me pe ave tu o le fa le ta vale po a tu o le fa se foi o lo fa ai mo da moli le fa malo mo fa tai ele tua telenga ya tia pe ele tomba tanga mai le tau na leila se you me foi stimulate ma wantu le wata to ma futai de ding foi vaingo la woli se you le fia na nei ele pa mai la le fionga ya li to se vema le porclamber nga ngai fo fai volo na winga Aoauli ma Fofogamua al wantu al terminate se you le tu la ono ele fia na nei ele ma foi o tua le fa tano fa masani ona pa ia le tua o lo o tau suina ni po vai lo lai so se fanta fai tau langa lava ele ngata tonu o New Zealand atoa ia va pe fo ile lano langi atoa o lo o ma wa mai le tatu tua ma lo le tatano ma lo fo ile on sai e le tua ma lo na firngalo so se to vini lava o lo o tau ngalo ai ma lo le fa ma lo si ya male le fa longo tinga pa talo fa joy fo tamba mo tida ma tua pa ngama sani ele tantu wala leo talo si o ma fana o to le ring wing tau o to malulu ya ma o lo ma fai foi on maua le fo no ya si to le fo mai pa fa pe o ngona nga se o le tino ya o le tinga o tato vai o tato lima o le mafau fo I le state ai ma lo la vale tatalo ya ma lo fo I le tapua I le no fai va alo mo tama fanda wala turu le sa ilinga o maruia e pe ona tato no pia ya nei ya turu e malulu ya e ku si o ka ko manga ya le ma fa fana ele ri vai tau le tau sanga o Samoa
Le leila malo se lonu o mai ngā luenga tiuta ma whaiva lo filima e pei o na whenga iai. Tālo si o le download so longa le leia tātou fuafuanga foi. Malawa singa e pei o na whenga iai o risi nā lausu i le tai au pō. Pe o le sunga le au ia te vai ma le whalatua foi ia ngalwalmana le tasha vai lua. O le porokala meda o le malu o le tai au. So o mai ma le tūtua le talenga ia titia. Ia laua wha ma tafi atu. Au le tātou te whenga iai le rivaingo la Aoauli se o lia le fiafiana nei. O nisi foi nei tāpena e sifi pōlo no wing. Manta se teimi o le Aoauli nei po le fiafi foi ia nane. Ia wei te wha vai vai. Aua e te wha vai vai. Ai a wha pēo ngai ki ngā se mo alua wa ile fo mai. Ave lau pepa mai. Ina nei te. Ua le maua mai alo wa so ma. Te ua mai maua tuailo wa so livi. Ia nana e wha moe wha putu o so livi. E te alua isa moe ke ka whao isa so la tamai. Ia le lei. Matala tai ona lila ma le Aoauli o le so. O whaisi vevela o le sau i tua o wha matalanga. Le wha whale tui o le National Party. E pei ona iaini sina o antuni a lantou wala au foi lele ma wha talanoa. E le newspaper o le New Zealand Herald. O nisi o sui a whai pule. Mai le a foi. Mai le pantia le National. E pei ona li putia mai ei le tai a ona leila. O le ala o mai le Aoauli o le so e pei o le whaafonga ei tātou tala e vai whanua le whatoa o mātu nei lava. O le a ua wala awina. E le ali pā le mio le teitai foi lea le vaenga whai. Le li ia Christopher Luxon. Ia se whono wha tope tope. Ma sui a whai pule umalava o le pāti. O le ulutala. Ia po le autu o le whono tanga. O le tūlanga e pio le iei whawhantala e whaatataula i lana taita inga. E pio le ia taita ia i le vang whai le National i le neifo i vai tau o le tausanga. Ko mai lana whaamtalanga e pio no tuane i lunga o le a fo i upenga ta wha i langi leo le Twitter ia po le X fo ia. O mei olo na ia taltanunga o le fo o le ese senga ia ma le mautonu. O se tasi leo vaenga ua avea ma wha lawe lawe. Ai toi iwa se fulu aso leo lo te toi. Wha tino lo le whainga palo te tele a le tātou ma lo le nei o New Zealand. O e le ngantai lea, ua avea lea ma wha lawe lawe i tangata New Zealand. E meise i lātou o lea e lango i le malo si le vaenga whai le National. E le ngantai leo sui wha tutu mo le whainga palo to lo manei. O tangata lango e misi ai ia tangata volunteer. Mai e le whaingo fiele sauni antu le whainga palo taipe o na sauni antu le iai. Mo mafua anga umane. E te tau wai o na whaia se ngai oinga. E whaia se fuafuanga whaavawavi. Ina ia vave ai o na whaasa o lele. Ia po le ale mele o tau manuni mangumi fwoi lele li pinge i le tengminei. O le mafu angala lea ua wala uina e le li pāle mia, se fongu no tanga wha tope tope. Alana vaenga wha upwhaile afole o le iwa antai au. I le lau mua i Wellington ina ia fofo ala mea i lea fo i mata upu e pei o na tuu i le mai. I li poti e pei o na tuu i le mai tutono le luas fulma le whai tu lantarwai. O le whai mai na wala au tu isitasi o suia whai pule o le vaenga wha upwhai. Mata uan tu i le au wha salalau. O le whaupunga whaperitania e whapea whamai. Change was a matter of when, not if. O lona winga. O se suinga ua lata mai. O lona winga e leo toi mamao le da suinga ai leo whapea ai longa e onu tupu. O lona winga e fōlinga mai. E iaisu ia whai pule o le vaenga whaupai. E makua o le fia le wale lantou taitai i le taimi nei. Ia, o stasine o le ia whai pule. O le a fwoi. Te le la wana fsiringia. E le au tūstala so le pirangano le ia whai pule ia Chris Bishop. E pei o na fsiringia ai fo i ni o na manatu e whaalia. E pita iane. O lo whapea mai le rei ali i whai pule po le rei su ia whai pule o le mota. O ia o lo o lango ina malosi ia le lantou teitai. I le taimi nei. Ai mi se le valanga i antu lea i le lumanai. Ai si ka ko fa kari le po le ale mele tu. O ai fo i nei. Su ia whai pole. O le a wha pelea. O na wha alia lo lantou le fia.
malo la to le to manana e avele li ya palemia ya Christopher Luxon ma ta yo le la to vaing fa fine onisio mata upu na lia e mai ele le fia ma ngolu o le vaing fa fine to tonu la vai o le la to lo to fale ona o le lua vai so tanwa le sa fa pe ona filo ia le palemia e banisio fai pisinisi light e inai Palmerston North mai ia fai atu iai ina ua fai atu iai le au fai pisinisi te le fa le tono le tama ainga le ni vaita ai mo o mia e ilan tau le soswani le malo ai ila le fa mtalanga le li palemia na ia sauno iai famai o tatou e le o tatou tamiti o tatou tangata mantua ia na tangolola ia le fai pisinisi foi le fa winga le fa mtalanga le li palemia ia ma fa pe mai se fa mtalanga o longo winga e manga o e sanga fai ki o aku mako ia o ele mele tup o inana a mata mai ele ngungulu o nisi o su ia fai pule ma nisi o tangata langolango le vaing fai ia muli ane na fa to e se foi le li palemia o na ia fai mai o ia sa ave se ina foi e tangata fa se la lang le o tustala le winga moni o lana fa mtalanga ia ai o lana ia le au fai pisinisi o longo winga ele vale la fai pisinisi mai sia ele au fai pisinisi lainchi ele ngantala ile o te ile vanga fa fai le nesto ina ua fa i lo fa la wa tele ele li palemia ia no ma le longo ina o le na to vanga fa fai ole a faia se referendum e to ilo ai le isi vanga le lua ia palo tai faia pe a faia le palo te tele ala tanto malo nei New Zealand le fa mai no le MMP ia polo palo tale a ile party e te mana o e ave ia ila palo ta lona lua wai mo mua e te palo tele suia fai pule lua ole a e palo tale e mo le vang fa ave ia ila lango e pe ole ia ile tanto wa tanti anga le finga palo ta ile time ding e fa lua na fai referendums e fa te tau ile tanto mata pule ole MMP ole a fai was lau i was fulu ma le fitu ele na fai ai malesi taimi muli le lua fes fulu ma le tas ina uma taimi e lua na silingi ai filangalo le tunu ole tali mauti doa tali manino le manu le tunu ele mo mia ka ko o nga fia se swinga ile damea ka ko arwo il pea ile na ona ole le yele o yese fa le tonu ile taimi ding ya mai ele nga tailia ole la fita winga vo ile le bale le mafai le li palemia ona fa malolo ia le sui palemia po le ministale o le vai fa foiava vasamana e Winston Peters ini ana fa matalanga o le ana ta wai e fa ilonga lang nu ia nisi o fa matalanga na sauno ia le ta i le New Zealand first e fa te taule se suia fai pule mo o le paing fa failia le nesto ia ona o le tangata i ilo nei tu ile antu Asia ai sa so i fuane tu tonu o New Zealand o le no winga la o le antanto fatali le so antai hau ia mana tu o le temini o la wa mantana vala au ia le vaenga le tangata la to wi a faio wa Luxon a faio le te close malap cabinet o le no winga e mauti no la vo tangata nai palo ta ia ta ia a faila o tangata voile no tango fa mingoi mai le tofi minister ai ave fa no o lono winga o le tangata da o lai ti ngale lo to le temi le ia se ka ko fa kanida po le ale tulanga o le a o yele fon tanga le le aso ata ia awa a fa pe faise pa lo ta fa lilo ai mawa nge o le a sui ia le tai o le vaenga fa fa o lono winga o le a sui fa ko kopia ko nga marka ko palemia ile aso le antai pe a mawa mai le tala o le fono tanga fa tope le ala vaenga fa le nesto ile aso atai ia o a unga lava ia o bene i o whainga pā lota pe a tū la lata e le vaenga fo i lele manino le manta o le vai ia i fo i vaenga ke ia le moanga le maka ia wa isi le mewa tātou o ia te mara tu ai le vai teimi sawa pe ana lu ngala lau ai le vaenga whai le leiba ke ia le oso mail to mai tai o Jacinda Ardern a vea ma tai masawa i lava ma a vea ma pāle mi ma manu malo
fia te patasi I au whalinga Mamanu ele whaatau no uina Le tau sala e uana o e Funa e I loloto e Le alofa ma te momo e Le alofa ma te momo e Futanga ai motusia I whaau mai o lau fia Le whainga wo le salele Le alofa wa whau manei Le alofa wa whau manei Be maua itale loto mo Se I no fotasi maya I o tafatafa Mau upu malu ilo uanganga Lawami o anga malu Be o selu pe ua o lotu Tofa ualofana Tofa ualofana Vivianga o le divaingo le Aoauli leanga I antu mantua ma ave tavale piki le whana wa onga I le tu uai wa onga I sa teimi lau tomi mau le wato I lusfulu ma le whami lute o le tāleo le tulai tonu I au kilani rei leanga I antu mantua piki mai le whana wa onga le teimi le tu uai a onga a whaio I se wha le tonu o lau sā mo mia fwoi se wha ma venga I le wha le leia leo lau sā I ma le pingsingi ma le whankisi au e te pole o lau whatasi mai le sunga I a Victor o le tautom lau danga le Tire World and Auto Limited I ona lai lua I o Tara. Talofa Victor ma lola ngā lue. Ia, Iawa mare whanalo hatalofa toro to Fofogamua me tola le uli e se whaero tau whainga maru sa moe hata mala te rau e mahita mai hei. Iawa inga po leo di a rola mare tawa te atoto. Fa malu mantou ali Victor te loa ai o nai susulu le la ia o touina a. Ia sa le a suru malu si ave la mako piko Fofogamua. Maka Amerika e au maka Amerika. Ia o de ala umareas. O de ala le la pare de kapkamalan. Ia Reikau ma suru masih ma ofa. Ia o we un ofie foi la que colosi la wala ngia so a. Ia ai mel
Ai ke ko mo gari ke mera mo ka e o le meta wole na o le faima e mai tau a vui lele o le malu le turu e o lo o pefu ai nga ka ko kaulanga fa ka ule ngi fo i vai ngole a ya e ma no le faima ma lo voi le tau a tai jiu nga wenga wala tau toi no le manu mo le pa i o le tanto turu a mai le tanto fa to pe ora o le mai le so nafi mo le ninga ya so Victor Kai lo mafunga mom o mata te ma to pompe sindi o le ngalo te o no tena de te sea ta utolo ta avaria ma to i va sa si lo ta la i va todo ma ko ki sole lo ta la di marima keno i ro airport ka te ki apla e point ka dona ta to fa lo mo pa utolo sa ia ma to kon kesi LPT penso vi si o lo suri ala i tendi a fare to no kon kesi te o diki de si tu lango tu poi de la vale sa ngale bu a sop so ko ki ko ma ta to mo ma to ya o le ngale to e ma to fari si na to nai o ma to tusi o le tasiri ma to sta ma ki ro o tu service patina ma to o transmission service li fina ma to ta vale pero la pe no ta u dia ava pesen ma o sero ka vale tenga se vari pa ida ya ma ko ka ko le ma to ta loco respect ma to e te Long spring ta to foca na ta forma de cena ya no sale to lo vale ma se flea que ela va ta wa me ta wa fi ale ma to a se si foi sa fi ko rosa o se pole video mai ma to ya se sia sia po il ma to a fare se to sanya wei a ti ma to e to na uso Samoa se ne nana ta no ya mo se to swani eso ma to ta bre fa sa lo mo ma ta bre fo ta bre kuai fa ida fi dingo SUV ni van so pick up uma na modify uma na rika ma udunga pa masta sofa uma fa pi au ese ne ke pore so pa ta uma te uni ama so a fa se ke no ko si ke uma ke pore so ta no mai e ko ko ke uma lo ta va ne fa ta winga che ino sa tuai fa se ta ma fo e fe no ma so ta se da na sele todo ma se lo pensa a pala so ta va pore ma so fa ta va e molo cashback e tal mo oi ta vale lida so le su palu empresa STI ta pure 60 nano 2.5 liter porta de ko va ten ko sponsor ka vale ko ka ta vale na uma te ila ma te max sai si walu ava pe ta na de so mai ma to ta vale ya pa ai po ni sangat pa ni si po uso ta no so so sani diri mai ma to o de oivar ki te fa to loro o e maule pa ma venga mo oi ia ma to par pau so si ta si suru se o ta o po vai se ki max mo sta vale so pena mo ya ma to a sa pe tro mo ki no asu mai a mo ta vale ka te tau te ki na le dua tu ta no ma to sai ni tongi sai sen so mo pa lai lo sai na e pa pila ba te ni la bana ta pe tu mo lo sai le ko fa ro sa lin tu la me ta ba uma la la tu nga ka ba le ngai te su mo ka la ko ta ba le a ti ko fa ni ma so ya la me fa fin la ba te ni la ba na so ba so pa ma ta ko sa ki ma to fit so se pen na fa lo ba ma so pe ben ta so pa lo pi ya ku sa mo o te ko le ta no ma sen e ko tu na ma so ta mo sa ma san ya vi me ma to ile o i vor fi ta si so o mas sani te sa si ko nga ma ko pe le ni mai ma ko ava te nga so ni te ma sa mo ta te ta ngo ya ni mai ka e pa si mo se sa mo ta no la o nga na sa mo te ma la ma ya ko sai ko mo no me fai ba to ni to le uri sa mo se ko mi dia ko sai lo so i voia ma ruia la singa on toi le dia so la sunga ya Victor wa vela voia ma funga tamu mo li down le tu mo la unanga ale tai world and auto limited yona la lai lo yo tara a wase fa ma venga mo oi ile dia so lua ia po le di fo i yeso lona lua o le masina o aukuso Radio Samoa Taslima Ivatomi Ama Yo, it's Love Got King. It's another one. This song is called Fofogamua. For all you people out there who like to relax with a good massage. So we Fofogamua, la Aouli. Fa solo mai, la Aouli. Fofogamua, yo go
La whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tauta whaate kunolosi, o tauta mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together, Auckland. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaata waisa isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Manu maloi se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in E-World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaonga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso whareile te tasi e ia inga o le rei whabitoa seki a DG Cell. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu amo. O nisi na o tātou whasalama whapisi nisi le rei vaingo la Aoauli rau toi se fulu tonu ma la whamiru tau na tāleo rei tūlahi tolu. Tātolu o na awirātu leo tātou tala mai le Pasifika ma le lanolangi pe o le tāpera mai e ilwhalatua I a Miriama la la toa pomare. I si whaatalawa tu le manu le tulu lewa lewa na mafutu mai. Mai le tūlahi lua o mai le teminei to mai a whawina tāni elu. Andrew Luaiva ma le ainga tawita sui whaatau. E le mafutu mai nai Penrith I Ausitalia. Miu a musa. Ma le ainga le mafutu mai le rivaingo le Aoauli a ti la mustele sefo. E va befo il tinai siriwa tapu soa. Ma lo la vrewhai o le whaiva. Ma lo foi le o sai a talo sia. O le nawai tau nu ma le manuia foi lo toawa onga ale whanau ma e whaafonga mai e pia. E le tātou wala leo whatana whantou foi. Ele tofa ya tava malingi mateu lo ma toma inai au kilani sisifo ele nei vai ngole Aoauli o le fuala au ai le o kama mafanga fa slow down so far on my knee then now it's out fast and furious soon a girl so please go slow hey girl take it easy slow down so far on my knee then now it's out fast and furious soon a girl say please go slow soon a please go slow yes slow soon a please we more must go slow we got open for pampano we vai make it was soon a nem mai mori at
lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva papaku I mai le musica excessiva mai lo sista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva lue lo sista lue fai o vita lue lo sista lue fai o vita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Zumba Ochuluma Zumba Ochuluma Lue mai ila musica e fa malengi ai opika Eva mai aside ma ela malehamo excedes I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Papaling may sumusole Lapile se paamole mole Awa e kuma e polo fa Ua nge uma ole pole Sika ua Lue mai pa mai sau pika Ya ela le ua ua ole laina Eba ya tu e misti ma painga Chipo ma pen lua pa iau fainga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala machi munga Onu umamao wa o tau wasa O fea e o rosali Oi, olo ula, lo umasina Tafia luese, malene hongisa Wautangi atu, ile tua letama O fea e oi rosali Tafia paya tu tafia vai la upele pofea oiai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Maunga ilunga manu le ainga Polilo atuai o polinga O ma faufaunga I aso uma O fea e o rosali Tafia vai tu tafia vai la pupele pofea oiai So si uleo saupu
Oi, siu Fofogamua Richard Parker le di vaingo la Aoauli e pinga o le fofo o le saina voi lele e ke fa longo ko voi lele ma solo tino ma pona I violo papa tua toi a to ulu ese ile malu siu fongo le alo special tanto tru fa minuto ona tale o le July tonu ya wei tonu ya lokalo la ta vale la e piki mai ia sia wa tali po sia wa fini ma loka le leila uta van va ila okupe ngale wa pa uila no lungo sima Talafalava o se whapoponga o talafau le video Samoa. Momo atu mai Colombia, ai titi mai pe se lau se fulutasi latou, mo wha maonia wa maaririu le mafui e, a awhiaida tunu o Colombia le basa nei. Wha mawina to te lelo o mananu e le mafui au pito malosi le wa awhiaida tunu e fitu te simare whalo na malosi le fua mafui e.
O le tu sifo le tunu leo lo o hafia, sa no le Presidente Abelardo de la Espriella, o lo whanga solonga renga la mea I marisa idia o e wa hafia ni nei whaalawe lawe. O le isi vaenga na hafia o stasio whare mai le a Aoauli, ma ua fola ai le whainga malo le hafia le tunu, I lalo polo ingo se whaalawe lawe whaale natura, ma wanga I atuai fita e whaatino ngā renga fsosoani. Pai mai ua whaamawina le whaalongoi na malosi o le mafui e San Jose del Palma, o se vaenga e leo le leo nā tinae I le tu sifo Colombia, pe a marasenau li masfulu mai lai le tu sifo o Bogota. Whaalongoina le malosi o le mafui e le taulanga ma vai ai le tāma mo e se mai o tangata, ma ngā iatu ino whanga mo le saunga le mō. Lo whaawau ngā ruenga la bea I le so ma whautuaina tangata I a whae tete, mai le wheoa I a maise o le mata I tua nisi o lulunga po o aftershocks. Ia Amerika ma Iran, wa fola mai le taitai o Iran o lo iei nei o Mojaba Khamenei po o Khamenei le toe fetu na ingo le taitai inga wha militeri alo nā tunuu ma isi tō whinga sinia e ono wa whaia. Whai roi di pote le CNN le so wa wha wau le si tia peo le tau le suau ma wa whai ro fo i Iran e fōringa I le lama le marienga o lo whaatala noma Oman e maua I se tali mautu mo le Strait of Hormuz, se I vanga na mo whaamariaina le lisi o mea e au na whaatino e Amerika. I Amerika wa lipotia whaamtalanga Trump e whaapea, o le aia sa idia ni taui o mea se sa whaia I tausanga o tunai, ma wa ia fola fo I le whaamamafa o le tuwina ma leuna I o tūranga tau le tamau ainga I lunga o Iran. E ui leo lo lipotia fo I le CNN whaamtalanga ma ia Tehran, e whaapea le o whaia ni a latu talananga ma Amerika I le teminei. Faisi lewa e le itoe vai e le lautele le li lea taitai o Mojaba, a ua maua tala o le toa ono fōu ua whiriwhiria le militeri a Iran, e tele lo lātou sira fia ma le tomai, I mata upu tau puipuinga o oso whainga, e meise o le poto whao na ponei ma le teknolosi. O se no whaafi lau pāsese wa whesota I nei Finland ma Swetena po Sweden, wa amata nei o na whaongaina, wa avea o le sootanga lea o atunu e lua o le tu I mātu o Finland ma le tu I sauteu Europa. Wa wa iai le toa tele o tangata I le no whanga e whaatau nuu iai le train, wha I loa le fia ma le tadia ina le lei o le nei fuafuanga. Whai mai o le vai tau o le whepserau wa spulu anga I mai le whepserau I wasa fulu, na tau fia I le whasota inga, o na o le toi titi o le numero tangata e whaonga ina, e mai se o whainga tā fo I le awala sa whaonga ina le vāo tunu e rua. Lo whaawau nei ngā ruenga mo le whaare rei ātiri o le awala malona lautele, I a tala whea ngai ma awala I Europa, a e whaalua o na alu malanga le train nei le aso, e a ngai sa o lawa le tu I sifo Finland, kolosia nei le tua o I le vāo tunu e lua. O se wha mama avenga mo tangata whemaranga I le vālea, ma ua saunu ai le minista o whela o inga Finland, o le toe wha awa wina o le nei au o nanga mai le tele tu sanga o tuangai, wa atangi ai so o tanga le lei o tunu e lua, ma le ngāre rue whatasi. I au se talia, whailoa I leo mai sini, wala wana la lato whisoswani whale o loa I Belmore Street I Bearwood I sini, o no li pote ni ngā o inga, ni ngā yo inga masalomia I le Aoauli ana nafi. Ta ue leo I li pote le 9 News, na o lato tau mawhai e tala no atu I nia ri se to lua, pe I taina sosola ese. Ta ue le ripote e whasa furu tolu tau sanga o se ri ina teisa e leo, o na sa wha upenga ina ni neifi se lua se turou. Maua I ata na pueina mai lea no whanga, le vala au iai o leo I atu ese le au penga. Na ave le whanama I lalo le vainga leo, a o le ise ri e duas furu anu tau sanga, na pueina fo I leo ma ave atu le ofisa mo su esuenga. O lo wha wau le so esuenga o le mata upule nei, e le o mai lo tonu pe mafua I sea, na whea ave iai ia upenga. Ma le tala muli mai Papua New Guinea, o le pare mio le atunu o James Marape, o lo ia saidia neini I awa noa e tala noa ima le malo tele o Amerika, e wha atatau le lato fuafuanga mo visa, le visa bond policy. Se pepa o whaamtalanga o whairoa I Marape, o lea whainga whaua Amerika o tuina ai I latou e tutongi le bond e o I le duasfuru wafe Amerika mo pisinisi, ma whainga malanga mo turisi le malo tele, ma o ta awai le papolenga lea mo tangata o le tunu Papua New Guinea. Pa mai Marape, e mana o ia iloa e o na tangata I le whape o iei se wha le tonu I so tanga le tunu ma Amerika, ma o Amerika o se vahenga ta ua ma se ua leva Papua, ma e la tau te wha alolongia foi.
e lima atunu o le Pasifika o le o awhia le fuafuanga le nei a Amerika whaatatau i visa e awhia i Fiti, Vanuatu, Tuvalu, Tonga, ma Papua New Guinea. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia tele ngā luenga o whenga ia. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tau i aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le dawa e whaafonga i a tātou tala mai e tunu o le Pasifika ma le lalolangi pe o le tāperina ma whungi dātu le whantua i a Miriam a la toa pomari. Le nek fo i vaeng o le Aoauli leo se anti a ono minute. O te anele tu lai tolu wha tala whātu ma toi wha malo antu i mātua. Ai le gata i leo le whana wa onga leo tu wa onga o le reia solua. Ma no to maiti wa mai uto wea mai lea onga i le reia so. Ea, se ki a le mea onga na e whai le so. Ea, le le. Ea lu wantula mea onga nai wha umo le whale nani. Ea, le link wha maule lo fuspa. Tono le whale sui o fua onga whaisa mea ai. Whaisa ko mawsoswani le tau ai ngai whaifea. O ana fea. Le angi fea, ngā ora kewi ngā uipo, fofolo uipo, vacuum le whale, ngau le tanga mea, a mai kua le pingi la pisi. Ia ngau mana ia le aso, e te le alu e wha momo se afi, e ke le alu e kofi maingi alana, e ke le alu e sua maingi au lama, ke le alu e wavalungi popo, e ke le alu e whaise umu, amu ia o kouso. Le lei ala vainga nei le tātou tala o le taulanga i antu le poana nei mala so ante mo au ki lani ma Samoa. O langa i antu le poana nei o le whamaila ofisa le va ai tau. E whiololo langi mai o savili mele tu i sasai. O le mawhanawhana mo le nei vaeng o le Aoauli mo au ki lani sfulu male ono tikeri. O le malui le poana nei e se fulu tikeri. O le angoto le lai le toe sfulu rima minute ling tu lai ono i le afiafiana nei. O le vainga mole aso a tai au e o soane le la i le valu minute te ai le fitu i le tai au. Ko mei a oa mai o le yeina i wanga i tolu vava soai. Pa solo i na palasi timunga i teimi o le Aoauli o le ama mafa fo i nisi o no fuanga. O so vili angi mai le tu i sa sae le aso a tai au. Toi whantala whantua i le ringaeng o le fiafi Samoa i noua valu minuta te ai le wha i Samoa. Apatei le mawta wai lunga o le tātou wala leo le tasi ono tesi mala tasi wha mo i Samoa. O savili e ma lolosi o le tua o loa savili mai saute i sasae o loo fiti ai pēr Samoa. Mai au mai au ma timu e a fiai le tiro i nisi o teimi. O le vaingala mo le sofa mai langi le leisa i vangana ai nei timu popo i nisi o vaenga. Pa pēr savili e whatau tau i nisi o teimi. O lo iei foi fautuanga mo savili malolosi. O lo o wha malosi e pēr lea mo lau whanua uma o Samoa. Mo le venga mo le aso a tai au o le a iei nei timu popo i nisi o vaenga mo savili e whatau tau i nisi o teimi. O le tūranga nai pe o na iei winga o le tau le rifo i vaenga o le aso e le ngata mui tātou nei au ki lani e whapefoi e a Samoa. A e fia i lope o no lo fia lo fale i lo longa. Si akilo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele o no a fiango fielo mau tai lo longa. Tala noa i lo ainga i me whai pe ama mafa ti munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa. Taslima iwatomu. Ama. Ua se antula tātou taimi a iwa mlafa miru tau te nele tu lai tolu va talvatu yawe mora au kusumala ainga le reia Aoauli tinai a sina leo. Ma le to fai pa o Filipo Pinati Williams o le fu e mafuto mai le tātou tau tamaiti pa maule le fuspa o le la alu tātou ta vale le fale momoli o tau e le tu ai o aonga le rifo i awo. Si akila wa topena e alwantu malau api mau pengi. E le va pe fai lau ke si lau mea onga. Nga fai foi e mantuana excuse ya so lai leo toi fai al temi nei. Fauli mai o maunga pea wha apua o ni ti muna. O loto le tutu sawa alai o na le maua o se unga. O ai
wana upo ese inatia oh mana o ai le loto ai vai lona ti no so we are tao ta eva ne yo beta te no fo ile mali o si yo loto awane I e ma salo fua e te tali tono pe ata so la ima uma Fape yo na le mutia malesa if I be now ya oelo si hawa mi ole anga malu maleta anga fau tu ya lo fa tu malo mama talule tuina na so we are tao ta eva ne yo beta te no novo ile mali o si yo loto awane e ma sado salo fua e te tali tono pe ate so la ima uma e te tali tono pe ate so la ima uma e te tali tono pe ate so la ima uma Ewina tinga Lenei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai Ewina tinga Lenei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tinga le te leo tala atangata Ai le mawhai talulo ua lofa Na o le atua na te si la fia mea uma Aluvia oe a soleanga O se umalo le tau tai o le vasa A tonu lava e toi ai se si whainga Nau atu male alofa O nau lou vai Fia mafuta
Morning, boss. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat kan zo? Morning, doctor. Cold this morning, eh? How's your morning? Para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'm a taste tell sanga on the tattoo Aoauli. Talu si on ngaluenga, ma se sine ilove. Fai mal fai te ngalu mal fai tau. Talu no fai si mai manuia I me uma. I fight with my passing it to my mata. I you to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my love pay I libali lo mana o. Tikile usope ane sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ie eli ma fo ila ulani si. Ma o tu fa Samoa ale o ingilisi. Let's go. Ta fai fa mano lo si. Topili nei so. Au mol fa ai ito Sofia. Au i mo ile nei ngalo sa no inga. Au tato. Ta fai fa mano lo si. Topili nei so. Au mol fa ai ito Sofia. Au Manova fifia. Boy, I want to see ile maso la falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Fa no ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile la ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango te fa maoni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa maoni atu ili tu nuti me fe au masani. Ete ea ete tu etangi. E umane ua yeser tu masati ni ele ami. E manu ye lo nei e toi manu ye le langi. Wow. Ta fai fa mano lo si. Topili nei so. Au fa ai ito Sofia. Au ile nei ngalo sa no inga. Au tato. Ta fai fa mano lo si. Topili nei so. I will fight, I need to Sofia. To Manova fifia. I fight with you, oh, to Tony. Sele long and mal fat my own. Fat a long time like on the file of Fuanga, my mother to Samoa, love fast so most if I'm a molly. File out some of my sunny only. Man of I so in lonely. I say for ila ile so tongi. Fa for my fire la my voice am songi. I want to I in the yes say only. I say to say apu I fall my pa umoli. Mawalo la ngaluenga ko ang ikakalo. Loko mawalalo. Away kichiki e faalo allo ko ang ifisili mavavela wa. Away ke fu o ise me au fai ngaluenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e nga ese se le so enga lo pase au le mo lo le fanelo tax ai le mo pepa ai so mai e relax waka ka o nga pase me malo lo pe so shit I would get the foul ai oi ituli le so mai tayo back shit I would get the foul ai oi ituli mai tayo mai akile ni skali e kau ya skivi o I falangi musika se kamali ile so ifefiloi kame kisasi o kilang it's a tone ta fai fa malo
Famalolosi, Tobilene Yaso, I would fa I eat of Safia, Moile Ningalung, son of the Tau fight Tato, to fight Famalolosi, Tobilene Yaso, I would fa I eat of Safia, Manavatu, Manavifia. Fa'aita o e seisi Ia e ono sa I teisi O ala lelo tama wala lo A malu I fale, malu fafo Au whaingalo e ngā whea lo fani Mata utile naka mupani E amu ile na pule sili Ele so on a fire say see Say amu ile na pulisi Ele tai fica e say see Si Fofogamua Aoauli tolo ala rivaingo la Aouli ala ngantui o whaafianga sui whewhiloi. Momoli na yala mo whanau fui aingo lo whaamuri mai le reia Aouli o lea so lua le reia so sfulma le tasi o le reima sido o kuso lua afe lua sfulma le ono ia whai o nei poloka I lunga o tātu wala tele. Ma no le foi ma no si sila ma no le fa to ya tu ma tu ma avita le umalava o le dai ya tu ma fa na wi ai ngolo o fa mu mai o talavanti ya MJ Maxwell fa before ya fia masile ma futa mai le riva ngola Aouli stasio mata upolo te feita o tu ya I lunga de o le maliu ai o se tamaititi la titi ina ua fa pelea Ona maua muli ane I le tautonga whaapitoa a le mai o tangatauti po le coroner. Na whaapelea ona wholo I lea tamaititi. Ia se pine vo I le iailo na mata maai. Le whaapipi I ea tātou pepa I lunga o le wall. Ioi, o e sila fia le pine le na. Mana tua I lua I tua I ngā pine. E le pine vo I le pe la poto le ulo le pine e whaafuafu. A e vo I la mana tua I ngā pine vo I le. Le plastic ia lona pito I tua. Ia, e whaiasi mama ai au a mea na i tono pinena. Ai, o le mena tupu, whamai. E le asolusu matasi o novema I le tausanga na seimi vai atu nei lua whelua lima. O le pepe mai le pito o Henderson, o leo te wha whaitau atu I, o si uta le no o le pepe. Ia mai pe umalava mai le atu o tonga I la whaitau atu I le ngō le pepe le sawa I, whamai. Na maliu le nei pepe, I le na o le tasi o lona tausanga ma sina iwa. Toi tōru a ma sina an tōlo na lua tālo whai. Wa mai silanga ngole tua I lea a inga. Ai, I le li poti pe o na tu I le mai I le korana I le neiva yaso. O lo o whaamatala mai ai. Wha mai o le pepe lea, santa alo mau na tehi tutonu o le lātou whale. Ina ua vai antu lona tina, ua a manta na pia fōlinga mai o lai tau mole le pepe. Ea, whamaila le tala le tina. O lena wa ai atu ia, o laiu o mai le pepe. Ia po lea alua toto fui se pepa lole, I le taimi lena tau mole ai. Ea ma ila na tango atu ai loa. Au maila na tama, whao fui lele, ma a matana polo na pātua. Ina ia sawa I whafole, wa o le ma whau tina. Whapea ia o le lole le mele polokai, ia po o lai tau mole ai si ana tama. Na whapele o na wantu le ainga I le whalma. A o tau mawhai pia ia nisi o le ainga. E tau au mai I whafole mele tau mole eisi alu alu toto le. Na lu wantu mawala au wantu I o I le whalma. Pita, whamai. O le mawha tele o le traffic, po le poloka o le traffic. O le ana toi tali wantu ele ta wale le ainga le ilo lantou whale. Ia masawa pia le o na taunu wantu loa. Ma le paramedic, o le saf so suani ai. E le tūlanga e tautonga whitia le tamititi le taimi. Peitai, sa le mawhai o na maua se fofo I le taimi, ma a wina antua ilo o ia, e le whalemai wai takere. Ea, e uila, e le tau mawhai a le tinama le ainga o sia anualu tutu, antua ai fo I ma le au vaenga I o le lavea I mua po paramedics, ma le au whainga ruenga I le whalemai. Sa le mawhai lava, ona toi wha fo I sia mai le ola, o sia anuan toto. Tolu aso muli ane. Ai whai aloma de tonga o sia anuan toto.
Ia masafa pele o na maua I to tonu. I to tonu o lona, fa mea la sota inga o lona isu malo na ngutu se itu lau. Lea na maua I le pine na au te whai ato le pine. O le matua maaya. E fa mei o le pine le na. O le na maua, na mafuai o na poloka. Ia le ala e o sieta mo titi talo whai. Ia mai le ise isi o le ainga na tua ia I lea mata upu. Ai na pauna o le mele o tupu. O misia ne isi ainga si ala to wa tangata. Ia po sia foi an on toto. O le whungtuanga la e pei o na tuu ina mai. Ia o le whamanatu masan ia mo tātou mātua. Misi a tātou ainga. O le iei whanau. O le wa a mata na mawhaina to tolo. Wa ma whaifoi lele. O na tolo pi ia kui lea mea. Kangoa kui lea mea. Loke ange lea mea. Koso mai ilano lea mea. O le whautuanga pe o na tuu ina mai e le soifu malolo ina mo I tātou. Ia tātou mātāla. Mātāla I le teimi. Ia ma teimi umai iei whanau nei ma tā whawai. Mani siu tamaiti. O vaenga pe o na iei pine e pe o na tā ua pine le iei lona pito ma ai foilele. O mo meo sene. O lole. O wha mau. Ia o maa fo ie la potopoto le o laile wanti o laile remote. O mo meo maneta ie wha pipi I lunga le pusa aisa. Ia maisi vaenga laiti. Whaimai. Te tauana mātala I tātou mātua. Mo sila le iai. Ia awai. E whailea mafuanga. E ono a whaina I le soifua. Mau o antoi lava ina mau. Wa maila le tala ale afoi. Ale soifua malolo ina po le hato hone. St. John. O le ale me whaipe a whapea. O le a e vaiatu. O lae ua tau mole le tamititi. Wa mai leo na whaamatalanga. A whai o lae tau mole le tamititi a o lo mawhai o na manava pe o lae tali. O lo fautua ina I la anto wewa ia le whanau. Ina ia tau mawhai. Tau mawhai e wha malosi le tamititi. Ia tale pe mawhatua. Ina ia toi sau I whawhule meanga e kau polo kaila na manava. O nisi tain. E le tu le tamititi I lo na ngutu. A kango momongo I longa isu. Ioi. O le singa awa le whai e le au lai tia mei. Awa le lor kam kiki po le ale mea. Ai a wha apea. E le o mawhaina manava le tamititi. Le mawhaina tale pe tau tala. Vala au loa le tas. Whai o lai maa malama le tamititi whai mai. Whao ona e tau mawhailea e po. Lona pātua. E le o kua I ngā pō foi lele malepe e le pāpā kua ma malepe a kua I mabā le tamititi. A o sina pō foi lele pe e tau whaatei. Ina ia tale e le tamititi ma toi sau I fafo. Ia le nā mea o lo poloka I o nā la ea. Ea, o le tūlanga le rai pe o nā whaamarantu mai mo I tātou. E le rei fo I vaenga o la Aouli. E misa la mo tātou ainga. Le iai na ia tātou walo nā levo tātou I tasi. Ia tasi ma le afa tausanga le mātutua. Talo whai si a alo le toto tasi le tausanga ma le iwa masi. Toi titia a tolo na lua. Ia ai maliwa ilo o ina ua polokalo na la ea. I le pine na e wha maua ia tātou tātou I lunga le wo. Le mawhana le mawhutanga I tātonu o ainga Nai whanau mamatua O ilatou ia o polofe Sama whaia o ngā mua E haa ina le whanau I le alamoni e tatau mo le olanga Tama tele whaafiti So semana o ngā osio watali Tinga loba le taungata Malele lapa o le whaasa O tele mai whaasaua Ona o le moni o lo ua lofa Ina ia le o la whalolo Lau whanawia so o iluma E maua me uma e tele to e maua ni matua I lo o langa atua Whawhetai I le atua Whoa I mai o nei matua O matati ai le lau maua
male fa'atua. Oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, pea ea, sau fofogamua, so a fia malie, isi au itulanie, ua e masani, ile aini usamie. Sia fo ila ulu se va ia moto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua matusia la ufa asalo ele fai so ulo to ae aloita ile fa alongo awewe tali soria ete whaanoa Ono ua lufa lena dia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ae lima ila utautama Ua lave ai o umama Mau utotonga Sau yo tau ta eva le o te ta te no nofo ile mali e o si o loto awele I e to e ma salo fuma pe e te tali tonu pe ata so la I maunga Tali tonu pe ata so la I maunga
ai o alua e Pafa atali tali la upasi Watumule pasi le se avanoa O usava livali loa So solo matua let us see your pasi Ofa afoe mai ela uhani hani hani Le se me wangata ai lo ufia fia Ina wawa aya oredia Amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala If I no feel lava na ose afatala etu ile pasi mata po ose seleni ase fela ukesi se tupe e ai atamaiti watumule pasi le se avanoa o usava livali loa so solo matua let us see your pasi ofa afoe mai ela uhani hani hani Lese me wangata ai lo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala Watumule pasi lese avanoa O usava livali loa So solo matua let us see your pasi Ofa afoe mai ela uhani hani hani Lese me wangata ai lo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ideala Just think a minute. It could change everything. Think a minute. For many years, every Friday evening at sunset, the old man came to the beach, carrying a bucket filled with shrimp. Soon you could hear the distant calls of birds. Then in no time, the sky would be filled with seagulls, screeching as they rushed to their weekly dinner meeting with the old man. For almost an hour, the old gentleman would stand on the beach, surrounded by white birds flapping their wings and feasting until their bellies were full and his bucket of shrimp was empty. The man's name was Eddie Rickenbacker, but back in 1942, during World War II, he was called Captain Eddie Rickenbacker. He was an airplane pilot who flew important missions over the Pacific Ocean. But in October 1942, his plane was reported lost at sea. Somewhere over the South Pacific, Eddie and his crew had drifted beyond the reach of radio communication. After they escaped a crash landing in the water, there they were, 8 men, out in the middle of the largest ocean on Earth. For almost a month, Captain Eddie and his fellow soldiers fought the water, storms, and burning sun to stay alive. They spent sleepless nights hanging on to their rafts, while huge sharks rammed them from all directions. But their greatest enemy was starvation. They ran out of food after 8 days out on the open ocean. Starving and feeling hopeless, Captain Eddie and his men prayed together and asked God to send help. Later, Eddie fell asleep. He was awakened by something that landed on his head, a seagull. This was amazing since seagulls don't usually fly that far out to sea, hundreds of miles from land. So Captain Eddie caught the bird, which became the food that saved his life and the lives of his men. But Eddie never forgot. That's why for the rest of his life, every Friday evening at sunset, you could see this old man on the beach feeding the birds to remember that one bird God had sent to save his life. Maybe God saved your life and you've forgotten. Perhaps he saved your life many times you don't even know about. But he saved you for a reason. Won't you thank him today by becoming his friend? Then ask him to take charge and start showing you how to live your life every day to the fullest forever.
Just think a minute. Sota o mau ile mauta olo utama olo utama Sota o mau ile mauta oh yeah fia 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 ile meuma ile mauta olo utama olo utama ele meuma ile mauta oh yeah fia 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 Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house, where there is joy, where there is joy, where there is joy, 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 joy. Everything's alright. Olo utama Sota o mau ile mauta oh yeah let fia 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 oh yeah let fia 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 oh yeah let fia fia ele meuma ile mauta olo utama olo utama Through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, brought a good child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house.
e Sisa Records male pese wa whaingo ina sautau ma ui le whale o lok tamai taurunga atuai. Ea le polo kalame o le think a minute mo i tātou umalawa i le rivahengo la so i rau toi ono minute o lo toi ono tā leo ling tulai. Wha tāle wha o na toi whafunga leo le tunu ule angu nātu o tātou tala e pe o le sae whafunga i ling tulai. Tolu mai i tunu o le Pasifika. Ea Michelle le langi e pe o le funga i nātu ma tāperina e le whale tua ia Miriam ma lala toa pomare. O lo o to se pele fionga yali anto sa vema le polkala me nga ngai fu faiva lo winga o le fa wa le tanto ma tanga si yo li tulai ono e le fiafiana nei ma no le foi ma no ci sila ma lo foi le fa to i lungo tanto wala tele le dinga ingo le Aoauli i langa yantu ya inga o lo fa le mai le mana vai nga wenga ya ma le tu wa yo o nga ale fa na a o le foi se ku ka fa ka ni mai ai o ko. Ja, ik ben tot via Iona Woman to a veel bakery to oil fan. Samoa, ya mala mala maleta ina le sua, le palua va male sulla tonga, ya mana tua, utukula ngatala voine ya so, semana ufa ali ali malu, eti le fa Samoa, wana ole nanu, fa amole mole show te fi filo malu. Ole tu feel it in Samoa, ya mala mala maleta ina le sua, le palua va male sulla tonga, ya mana tua, utukula ngatala voine ya so, kasemana ufa ali ali malu, eti le fa Samoa, wana ole nanu.
na olo lua ia sili sili lo loto. Talafalava o se whapoponga o talafau le video Samoa. Momo atu mai Colombia, ai titi mai pe se lau se fulutasi lātou, wa whaamaonia wa maaririu le mafui e, a awhiaida tunu o Colombia le vasa nei. Whaamawina e to te lelo o maninu e le mafui au pito malosi le wa awhiaida tunu, e fitu te si mare whano na malosi le fua mafui e. O le itu sisifo le tunu leolo o awhia, sa unua le presidente Abelardo de la Espriella, o lo whanga soronga ruenga la mea i marisa idia o e wa awhia ni nei whaalawe lawe. O le isi vaenga na awhia o stasi o whare mai le a Aoauli, ma ua fola ai le whainga malo le awhia le tunu, i lalo polo ingo se whaalawe lawe whaale natura, ma wanga i atuai fita e whaatino ngā ruenga fsosoani. Whai mai ua whaamawina le whaalongoi na malosi o le mafui e San Jose del Palma, o se vaenga e le o le leo nā tinae i le tu sisifo Colombia, pe amara se rau lima sepulu maila i le tu sisifo o Bogota. Whaalongoina le malosi le mafui e le taulanga ma vai ai le tāma mo e se mai o tangata, ma ngā iatu ino whanga mo le saunga le mō. Lo whaawau ngā ruenga la bea i le so ma whautuaina tangata i a whae tete, mai le wheoa i a maise o le mata i tua nisi o lulunga po o aftershocks. Ia Amerika ma Iran, wa fola mai le taitai o Iran o lo iei nei o Mojaba Khamenei po o Khamenei le toe fetu na ingo le taitai inga wha militeri alo nā tunuu ma isi tō whinga sinia e ono wa whaia. Whai roi di pote le CNN le so wa wha wau le si itia peo le tau le suau ma wa whai ro fo i Iran e fōringa i le lama le marienga o lo whaatara noma Oman e maua i se tali mautu mo le Strait of Hormuz, se i vanga na mo whaamariaina le lisi o mea e au na whaatino e Amerika. I Amerika wa lipotia whaamtalanga Trump e whaapea, o le aia sa idia ni tau i o mea se sa whaia i tausanga o tunai, ma wa ia fola fo i le whaamamafa o le tuwina ma leuna i o tūranga tau le tamau ainga i lunga o Iran. E ui deo lo lipotia fo i le CNN whaamtalanga mai a Tehran, e whaapea o whaia ni a latu talanonga ma Amerika i le teminei. Faisi lewa e le i tue vai e le rautele le li lea taitai o Majaba, a ua maua tala o le toa ono fau ua whiriwhiria i le militeri a Iran, e tele lo lātou sira fia ma le tomai i mata uputau puipuinga o oso whainga e meise o le poto whao na ponei ma le teknolosi. O se no whaafi lau pāsese wa whesota i nei Finland ma Swetena po Sweden, wa amata nei o na whaongaina, wa vea o le sootanga lea o atunu e lua o le tu i mātu o Finland ma le tu i sauteu Europa. Wa wa iai le toa tele o tangata i le no whanga e whaatau nu i le train, wha i loa le fia ma le taria ina le lei o le nei fuawhanga. Whai mai o le vaitau o le awhepserau wa spulu anga i mai le awhepserau i wasefulu, na tau fia i le awhesota inga o na o le toi tite o le numero tangata e whaonga ina, e mai se o whainga tā fo i le awala sa whaonga ina le vao tunu e rua. Lo whaawau nei ngā ruenga mo le whaare de iatiri o le awala malona lautele i a tala whea ngai ma awala i Europa, a e whaalua o na alu malanga le train nei le aso, e a ngai sa o lawa le tu isisifo Finland, Kolosia nei le tua o i le vao tunu e lua. O se wha mama a venga mo tangata whemalanga i le valea, ma ua saunu ai le minista o whela o inga Finland, o le toe wha awa wina o le nei au o nanga mai le tele tu sanga o tuangai, wa atangi ai so o tanga le lei o tunu e lua, ma le ngāre rue whatasi. I au se talia, whailoa i leo mai sini, wala wana la lato whesosoani whale o loa i Belmore Street i Bearwood i sini, o no li pote ni ngā o inga, ni ngā i o inga masalomia i le Aoauli ana nafi. Ta ue leo i li pote le 9 News, na o lātou tau mawhai e tala no atu i nia li se tō lua, pe i taina sōsora ese. Ta ue le li pote e whasa furu tōru tau sanga o se li ina teisa e leo, o na sa wha upenga ina ni neifi se lua se turou. Maua i ata na po ina mai lea no whanga, le vala au iai o leo i atu ese le au penga. Na awe le whanama i lalo le vainga leo, a o le ise li e duas furuano tau sanga, na po ina fo i leo ma awe atu i le ofisa mo su esuenga. O lo wha wau le so esuenga o le mata upule nei, e leo mai loa tonu pe mafua i sea, na whea vea iai ia upenga.
Ma le tala muli mai Papua New Guinea, o le pare mio le atunu o James Marape, o lo ia saidia neini ia vanua e tala no ai ma le malo tele o Amerika, e whaatatau le lato fuafuanga mo visa, le visa bond policy. Se pepa o whaamtalanga o whailoa i Marape, o lea whainga whaua Amerika o tuinai i lato e tutongi le bond e o le 2 wafe Amerika mo pisinisi, ma whainga malanga mo turisi le malo tele, ma o ta awai le papolenga lea mo tangata o le tunu u Papua New Guinea. Pa mai Marape, e mana o ia iloa e o na tangata i le whape o iei se wha le tonu i so tanga le tunu ma Amerika, ma o Amerika o se vahenga ta ua ma se wo ua leva Papua, ma e la tau te wha alolongia foi. E lima atunu o le Pasifika o lo o awhia le fuafuanga le nei Amerika, wha te tau I visa e awhia I Fiti, Vanuatu, Tuvalu, Tonga, ma Papua New Guinea. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia tele ngā ruenga o whenga ia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
So Fofogamua le lao so I le rivainga o le fiafi ma le whantunga o mai I toi te pai le amatanga. Ira was full ma le lua me ruta o te ni le July 5 por kalambe la Aoauli ma Fofogamua. Si yo le July ono le fiafi a nandei. Ona o lo toi se le fionga ya le anta o sove. Ma le por kalambe la nganga I fu faiva toi fa talo fa toi le ring teng le so ma lo le nganue. E malo foi le on sai tiutu bangan wenga pe ona sa fenga yai a fai tele I manava e ono sai a fai ola afo le fai te manava ana Joyce fulvan wa minu te ona e malangala I le le to wai a fai fo le lima ya we te va visol a fai ola afo le lima kusal le ya ka ko ye po le tafo le ono ya lena ai fu la vale ile afo fenga solo I o tava le ile topi tunu male tu la nata fo I o lo maota po lo lao I no fuanga lo ye ya tato nga wenga a tonu ele ano ye ni si o tato ele si vaenga le ai o le si na vaenga tuna e sila sila ye pe o le ale mamao po le lata lata oe mai lau nga wenga ya wa a lata lata o lono winga ele tele spring sing ya lu lau tava le por kiso lau tava e alu ile tai au po le auli po le po le ala le temi jalu I te whainga wenga ai a whai e whai si na mau ia I te le aftu na inga tauna whai lau a inga wai a whai na o le tashi le tava ia o la whawhila na o tomiti le a onga a whai la e afu e mamau o lono winga o le si whai na tupea ia ona o le tele o le pingsingi ma le kiso lo wan I au whi malanga I ngai le aso ma le fu yaso. Ai antu fo I la I ngā ruenga I le riwa I tau. Soli, o le matua te le au ngā ruenga. Le leo lo o malo lo, ia pe ua le tue ngā rue ma yei nisi o tangata. Ona o le wha le tonu fo I o le riwa I tau o le tausang. I le tūlanga o le tamau ai ngai pe o le yei nei New Zealand. Toi a le eise fo le tupe le isi ia I lunga ia le afu. Ia le tau o le interest rate. Talu ona tois ia I lunga ia le tātou wa foi le ngolme. Le official cash rate. Ia ma le tūlanga foi le pe ona iai. Ia le inflation. Tanwai ne ia le sa wei le tātou li poti le da. O lono winga. Wa te tau ona tātou sila ma e tangatanga. Po o le fea le awala ma whai ona wha sao lau selen. I le ni vai tau. O le isi la vaenga le nau tau atua I lunga I. A fai ua lua se funu tau sanga e tasi ale company e le tise.
o le nai tutongi ai lau piti. O le nā fwoi e maua mai ai lau dividend fwoi lele whaatasi le tausang. Ai whaasfurulua na tutongi lau pawa i le tausang. Whaamantai le o le taimi nei o te tauai o na sui lau company. O loo maua mai ai lau e le tise. Awa, o le malia e o le mele te whitau tua ilunga i. E iei company te lei tono New Zealand. O loo lantou ngau sia le e le tise. E peila o na iei e le company a le Meridian, ia antoa i fo i ma le Contact. Ia ma le afo i ma le Mercury. O nisi nao company o loo lantou ngau sia le e le tise. Ai vai foila, e iei manisi o company light. E lantou tele ngau sia se e le tise. Ai lantou te whaatau i nātu le e le tise. Ini tau pa u. O lo iei la ma le upenga te wha i langi lea o lo wha pēr leo na whaatau taia. E le Consumer New Zealand o le upenga te wha i langi. E wha ingo ino le power switch. O lunga lo upenga te wha i langi le na. E mawhaiona e a ngā iai. Ma e sila silai, ma wha tusa tau o company e le tise SS. O lo wha pelea o na wha tau mai ele le tise tono ni sila nei. Ia, e a ngā ila ia ilunga ina. O le kele i o company e le tise. O lo wha pelea o na tau vai. Po o ai e telea la tau tangata. E wha o ngā ina ia le la tau au nanga. Ia, e alula ia ilunga ina. Ne tangola ia le ta ilalo. Ia le me ka o le power switch. Ia ona whai mai ele ia te oi. Po ngā whea ko ngua la le pitoru. O lea e te alalai. Ia ona ta o tuaila ia le ia te oi. O isi mau whaamtalanga. O lo ia ele tūlanga voi lele o lo usili e tuai. Pe te whao ngā ina le ele tise a tuai malakesi. Ia pe e te whao ngā ina. Ia le power i le tele o teimio le asu. Ia pe te whaia le nei maleda, o le nā maleda i lea teimi malea teimi. Ia ma wha solo atu ai lava. I le tele o isi vaenga i e mawhai. Ona wha tinoina, i tutonu o tātu ainga i le rei fwoi vaenga o le tūsanga. Ia o isi fwoi fesili e o lo fesili mai e lunga i. Pe o le a le kūlanga, o le ngā o lo iai. Ia le whaangaina o le tise i tono o lo mauta, po o lo lawa mai lea, vai tau, a ngā i lea vai tau. E mai lai e inisio company o le teimile nei, o le company lai titi lea o whaingoina o le Electric Kiwi. O le company na o lo o whaisi pa u o le tau o le lantou e le tise. Ona e iai tai, o lo whaapelea, ona tau ngofi e le tau le tise o lo lantou whaatau inatu. E lenga tailena, o lo iei fo yaso. Mataimi, o lo fa pele ona fuli e le tise o lo e whaongaina. E le nganta la i le company le na o lo iei fu ilisi company le masanina e silsila iei lunga o le TV, o le company e ta ua o le Power Shop. Ea, fa solo antu la ia lea ilisi company wa whaingoina o le Genesis. Ea, aluantu la ia ta watu foi. Ilisi company wa whaingoina o le Octopus Energy. Fa solo atuai ia o lo iei ma company te telena i pe ona uta ua sistemi o sola. O le Contact, o le Meridian, antoai foi, ma le Mercury. O nisi nao company, o lo mawhai le teimilini, ona e wha atauina mai pe te wha o ngaina, e a vea ma company, e a wina atuai le te se lo mauta po o lo lawa. A whaifoi lai te mana oi sui, le company e le tise e te wha o ngaina. A wani o tātou mawawau, o le awa kura kampangi i ngai wha o ngaina lau sunga le temine. Ma toi talai e se maiwa e le tisana e pi i lau whale e koe ka koso kungi siwa. E rei ma se me wha pēnai tu. E lei se senga, o le suia, o le company o lo o mawantu e le au nanga, o lau internet, po o lau telefoni whale. Ma le fesuia inga o le mele o le au nanga tau e le tise. Na pa wale me sui e sui lunga o le computer. A fai e sui le mita, ia e fuala le company e le tise. Ia ma le lantou mita na e mana na o e whaonga ina i tono lo mauta po o lo lawa. Ai e se le tāu o le vaenga lea, a wa e sila de iai. O le te tele i au tupe e se mai ei lau whaasonga se le ni mai lea company, ma lea foi company o lo o lantou au inantu leo o nanga tau e le tise i tono o New Zealand. I le nei la vai tau o le tau malulu.
I le ola whaasolo anto ai o lau air condition. Po lau heat pump. I to tonu o lau mauta po o lau lau. Ia na wei sila i le anu anto le pao. Ea e fia. Kodu se lau. Fia. Faa se lau. Faa se lau mōnkupu. Ia e wha pe nā le rei wang tau o le tūsanga. E misi lau. Pe a wha pe ha. E iai mā tātou hitas fo i e laiti. Tofu le potu ma le hita. Kako hita i e maua mai i le kei mat. Ma le warehouse. Kama papa e fo i e laiti o le tū le leia i lunga o le foloa. O le tamana o le vawe i o na mawhanawhana. A o tua o le mawhanawhana le da. O le makua kaunga ka o le kise ngai whaonga. E tama hitas na. E se whamtalanga mai se tasi e ngalue whai e le tisi. Na ia wha pe mai e. Tui ngā whiawhi wha pe nei a ulangona wale bang kaung kila ua heat pump. Ia pore air condition tono le tau whale. Iawe. Ki e wha mawhanawhana tā puni uma whai totoa. Ai wha vāni wha malama se lua. E le o koe ngā wā fui lele. Makua wha wā. Ai wha vāni wha malama se lua. E alua i whafone e vevela. Ai alua tu e tonu sina e a malu fui lele. E alu wha akasi e malama whanawhana o le ea. O lo tātou maua mai na. Ele e a mawhanawhana le maua mai le tātou heat pump po le air condition. O lo i tutonu o lo mauta po o lo lawa. Ea? O se tasi nao vaenga. O lo o whapelea o na futua mai e. E alo e whalampuputonga leo le Consumer New Zealand. Ina ia tātou mātāla, ma ia tātou mangawhangafa. E le tūlanga fwoi i peone ia. Ia le taunga tāo so i fuanga i le rei waitau. Talimwai. Ia ona o tangole ta wantu ia te oe. Pe tai fia tupea tamata alo. O le awar kenka lua Australia. Lea o le a maua le ipo lalangi le lumana i nei le masina o ki topa. Ai pe kai fia voi kupe maua isi i antunu. Eoe, e ala tau tamata alo. E ta alo ai i antunu mo le tam sangana o le ipo lalangi. I le ta longa o le lakapiliki. Ma le peni sun la lai mulinu. E tai tu pito ia pia. Si o tau langa manaya. Le fepula fi mai le sami. O ta uma fetu le langi. O sulungi ia umasia unkani. A o masa bali bali. Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia lana tenge matama olo si vai ma pepese matata lato ulele na o mai mane lalo oleni na o a umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai o mai va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo pe o se peramitai ai pupito le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia lana tenge matama olo si vai ma pepese matata lato ulele na o mai vane lalo oleni na o a umasia upele.
tanga ya ita Apea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai ngoa Ia Samoa Le masina se e susulu Ia Samoa luku atungu Say if I
A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tauta whaatekunolosi, o tauta mamafa, maisi. Awale la foia I la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together, Auckland. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Sa longa fa pisini sila ring vang ole chefi wa e mawai fia le tupe mawale au ta ano le al kangaroos au Australia pe o to le tekmole polol fa tu sa le tupe mawai si tamata alo mai si antunu e fia e ale au jalu se me mau malol fa tunga le mai ele RSA on the ta one to le pe fia Pata
e whaawiwianga tu ai lau se le whantu ala taulanga e peore whaafunga tu iai tau te lo ua Eo e whaawiwianga ia mai le tia maa toe whaafawina e le RSA matu atu iai ia malaf soswani le lio DJ Noise le rivang o le whiawhiu lewa toe luas fulu ma le whaami lute o na tā leo leitu la e lima e tāfo le lima o na winatu leo se whaapoponga o tala I vai fruama tala I talonga le ngana peritani e leia fiafi o le aso lua. Ai o le fisilia pe o le tui natu. O e sila fia le tupe maua le tamata alo do tas. Pe a filifilia lea I le aula kapia le kangaroos mo le ipo le langi le lumana nei. E a matalia lea I lea Sofia. Luas fulu ma le lima o ke topa. O iasos fulu ma le lima o ke topa. E lima vai aso la whanga soloi lea an tam sangole ipo le langi. E whai ai Ausitalia o ista alonga e whai ai New Zealand e a ma Papua New Guinea. Luas ful ma leono au o le awhapele o na tau vahai e le nganta I le tūpau. Ali o le tūpau tamaitai a e wha pia foi e a ma I la tau ia e iai no fua wha ta vale vale. O le tala le nai pe o na tui na mai le rivaing o le Aoauli e a wala vale no fosila fia. O pulu o le tātou tāpuna sanga e peoni iai pulu e a foi. E lua pulu o leo te vai entoi I le tūpā leo ali. Pulu e le iai Australia Engelani, Samoa, Malea turu o wele se pūbi, New Zealand, Papua New Guinea, Farani, Mafiti. E le a foi. Pulu e leo le wheelchair. I la tau ia e tā alo foi le tā longa leo le riki. I no fua wha ta vale iei Engelani a Ialani ma welese ma a Melika o le pūbi Farani Ausitalia Skotilani ma ni usila nei. Ea o le wha tūlanga nala na o le tamsanga. Ai, sei kukua kula I kiki ai ku. Tutuan tula I titi ai tu o le tamsanga vui lele o le State of Origin. O e sila fia le tupe baua le tamata alo tutas. Pe a wha pele filifilia. Mata ano I le talo ngai tasi mo le tamusanga leo le State of Origin I lea tūsanga ia ma lea fo I tūsanga. O le taimi le nei, o le whamai le tala. Tasi le talo ngai te taalo ai le State of Origin, maua lau tolu sfuru afe tala Australia. Lua talonga ua ono sfuru afe, tolu talonga iwa sfuru afe tala Australia. I le tūpau tamaitai, se fulu lima afe tala I le talonga. Lona winga e whapena fo. Ia pe a lua, pe tolu o mtalonga te taloing. A whai, e le filifilia oi, I le toa sfuru fitu, ia po o le toa se fulu ma le vanu le ta alo. Ia po le speana iei ma le au ta alo toa sfulu ma le fitu. Ai te le vea le sfulu iwa ma le lua sfulu. E maua lau tupe, ai uala ititi, e lua afe tala, ile ta alonga I tas. Alona winga. A whaapia ke ko lengi, a whaapia te iai pe tono le au, ai te le la vea I le lisi o le au ta alo. Ia ona maua leo lau lua a whetala e ke fusi ua mai ai. I lunga o le whana makamaka. Ia pe whai I fo iau of koring. Ia ma e vaiva mai ai o le mele i le a. Ma tautia. Ma kua maanga ia fo I le mea. Ia ona tanto o tunola ia le I le tupe. O lea ua wha alimai. O le a maua le tamata alo e totas ale awa le kangaroos a Australia. O le tupe whai mai, o le tupe lea e maua. E le ai ma se mea e si lia kore kupe lea. Be o le whaino pe leo, o le whaino pe ngaka le kora whaino pe ngaka mai fea le awa le kangaroos. O le flat fee e maua le tangata alo e totas. Fa se fulu a fetala. Io, fa se fulu a fetala. O le mea whai e lau tala lea. O le whai mai lea fo. Ia le tala leo te wawa I entuai. A fuala iai. Isi au. La kapiliki. E peo le iei tātou. Wa leo te wai e tulunga. I o le iei le tātou au. Toa Samoa. O le fo iei ma le au lea mai fiti. Whakari ea la so koe ki kilo wha lea koe I. Ia le da, o le iei tātou Samoa, Fiti, Papua New Guinea, ia tātia Engelani mawelesi. Wa e tātou tele mai lo atu pe tai fiala tutu pe maua. Ta ilo fo ia New Zealand pe fiala tupe le tamata alo e maua. Ai, o le whamai, o le average lava e maua le tamata alo, I le tālonga e tasi pe a whanga solo.
Ia le ipule lo langi il jam sango le laka piliki. Valu se lau 5 tala. Valu se lau 5 tala. Ai an tanto fualo lai le awa Australia. Sol. Sawa fast food wa fetala. E momoli ele fa mano mo le fa tanga. I alo matama fa na wala tanto utru. O le wa si io lanto au. E fia tawa veina le tanga vai le tanto utru. Pe a o antu le ipole lo langi le o lo lumanini. Awa e whaingo fio na alo ta alo mo Australia. O ko mekianga maua le da fast food wa fetala. Pe fia lava ta alo ngai te ta alo ai. Pe ke si pea au le te tono le au. Fast food wa fetala le tu pe te mo. Yeah. Ai antu maila isi am. Valu se lau 5 tala. Ile ta alo ngai tas. Ya antonu le asi tia ilunga le na taulanga. Ia po le da fu isele. Pe a whanga solo le tami sanga matoi wha poponi si sponsors. Mo isi awa isi antunu. Lea o le a tau vai. Ai o le tūlanga nai moli o tuele wha malo mo le wha utai. Ia lo le tātou o turu. Ia ua wha pelea o nau fui nane le la tau tau tua. E tau ave nai le tanga vai o le tātou o turu. O tau le tepa ili sene. Ia a o le tāpua. Ia po le tāpua inga malu o Samoa. E le nganta i tono Australia, New Zealand. Ai wha pia fo i le lanorangi ato. Mano le to. Siva
Vai vai lo utino taluai oi sunga Olo alo fai gatama Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula vau se asu I moa e se tali o nai o umana Fitu o le langi se I ta umai Se I a o le sami se I tala no amai Ua mato le la sau le poni sa Ua lilo tu ai o folina Oe o le ari o le taimane A oi tau se mai ta avale vale Wa o le loa Ina pea e se a Ua whaingata i o se fufuanga O e lava o sia utai mane moni Na o fili fili ai le wha maoni Malo utali tonu O lau lava sa eli Ai leva me ona umai lon keli Fitu o le langi se sa umai Sei a o le sami sei tala no mai Uang tole la sau le poni sa Ua lilo tu ai o folina Fitu o le langi sei ta mai Sei a o le sami sei tala no mai Ua matole la sau le poni sa Ua lilo tu ai o folina 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 Se Fofogamua e o pese tapuni le rivainga o le fiafi mai lo ke Fai bei foi o winganga o le lumana i le sa tamai le masino fo Fitu do talo join tale le July 5 tan 5 o dan se fa po pongo tala i vai fo tala i ta longa e le ngana period tan dia a fe le to ma to le rivainga le fiafi fa tala fa tu ma lo le fa ma lo le ono sai Tutu mga luenga pe o na ngā pātia i le rei aso a whai tele manava a wai te sona. O le tala antu le rei vaenga le fiafi o lewa tau a tūlau i le ele. E le malewa lele Wellington e po la mue Wellington. E le li pālemia ia Christopher Luxon e pe o na mole mauina lea. E le au tu si tala le na ngā i antu iai. E au mai so na whina ngalo. Po le ale tūlanga wo o iei le vang whai le nesto. E a o le a fo i se tūlanga lo iei le lango sua a minister. E le nganta fo i leo su ia whai pule o le vanga whai. E a mai o iei le wha mamoe la whapele au na whai le fono wha tope. E so ala upule i mata upu wha lo toi whale le nesto. I le a foleiva le i le tai au. A tai au. O fiula le ahu tu stala i le fifidei e tu sili i le li pālemia. Pa walan wha punga le na ta o mai whamai.
ta tia mai se yo tai on tātou tāla noa lea ia o le tulanga le nai pe ona iai ua whaailoa mai le minister o le soifua maloloina o le mafufau le li o Matt Ducey ia lona langaloina leo le li palemia atoai foi ia ma le li faipule o Northland le li o Grant McCallum ia lana ia foi lango e langa tain lea o minister e pe le minister o le matanga alwenga o leo New Zealand Mark Mitchell ia ma le minister o tupe le tomaita ia Nicola Willis ua faa lia fo ilo la ua lango ma lo si e pe ona iai ia le li palemia i le taimi nei e fōlinga maina e whako maua en tātou le antoanga o le tātou whamtalanga i le vesinga ia pe a whai i se vesinga i le aso antea pe a mai ala fontanga wha tope a le pātia le national le whai le moe Wellington tomo i le a wholei vātai au o le venga so nei ele o tau au fia i le pāle mene o Nisila loro winga o la lava e alu le suia whai pulei le lan tau i tau malo ia e kaunga a whaleiva ua i to tonu mai o le me whai e le fono ia o na tātou whaatali loa lea pe suia le tai o le vaenga whai ua a suia o loro winga i le pāle mea fōu e whaatau tō le whai ngol nei vai asu a le ai a o le anana me pisa so oa ia tātou tele mai loa e na o na tātou tau mate va pena ai si whaakalipo le ana po ai le koa o leo le aku i lunga rima mwha pe antu ia Chris Luxon sa uia o e mano loa e mai a ke la koe kau awel kako paki e amar kako whainga malo i le isi iwa se furu aso a o lumara i heile whainga palo
In this update, the Prime Minister has landed in Wellington, refusing to say if he has caucus support, heading into a leadership showdown tomorrow morning. Political reporter Ethan Griffiths is at the airport. Chris Luxon was first off the Air New Zealand flight from Auckland, flanked by 8 police officers. He wished reporters a good day, promising he'd have more to say tomorrow morning. Between his takeoff and landing in the capital, senior ministers Nicola Willis and Mark Mitchell confirmed to Newstalk ZB they have confidence in Luxon. Pauline Hanna's husband has described events to a coroner's court soon after he found her body at their home. Philip Polkinghorn's giving evidence at an Auckland inquest unpacking the time around Hannah's death in 2021. The eye surgeon who was acquitted of murdering Hannah in 2024 has given an account of the days before her death. He says that morning his sister came over and found him distraught. In her statement, she describes getting another pillow for me to kneel on while I cradle my wife. She also details me wailing and moving about. The Climate Change Commission says we're acting too slowly and adaptation gaps pointed out 2 years ago still haven't been addressed. Its new report finds funding and governance decisions are being delayed. Tools aren't in place to combat the growing climate risks. Chief Executive Jo Hendy says damaging storms and floods are already larger and more frequent. She says some communities have come up with strategies to deal with it but haven't got past the planning stage. There isn't clarity around how proactive adaptation will be paid for and the processes that people need to go through to make it happen. Westpac is blocking more than $75,000 of unwanted payments every day. The customers sucked into subscription traps. The bank is sounding the alarm about unethical e-commerce websites, locking people into recurring fees and making it tricky to get out of. And that's news. To sport, and one All Black is taking inspiration from Ma'anonu ahead of playing against him in Durban tomorrow morning. Hooker Samoa was too young to spend time with the 44-year-old Sharks recruit and two-time World Cup winning All Blacks at the Hurricanes. But he did play against Nonu when he made a pre-COVID return to the Blues. Amua wants to keep going to a similar age to Nonu. That's my goal. I'm trying to play till I'm 40, but I don't think scrums help. Breakers point guard Parker Jackson Cartwright has revealed he wants to play club and international basketball wearing black and white. The fourth-year American import confirmed he's exploring becoming a naturalised tall black. And former Silver Fern, Leonie Lever, feels grateful to have known and played in a side captained by Anna Neville. Neville died on Sunday, aged 58, after a long illness. That's sport. I'm Wendy Petrie. Le dang we fa fonga I so tongo na onta to tala I vai fanua la ngara peritani ia matala I talonga le ri fia fia la solua so sfutasi le ri masiro kusolua felua ono programa la Aouli mafonga mua si oli ali tulai ono ile dei fo ia fia fi malo la blanga lo malo le fio le fai mali lo sa e lungo le tele le mana vai o ngal wenga ile ngan nei au kilani eva before yin la to le wa mana vai samo jo fo le vene mana va tele jo le fale ai lo milim le awala Televan to ya uproot telling until Larry Joseph from la inga 9 point England Nicola Ulu Eoi vai o fuala awe no ela ulu ma fa na fana e ma fa to ai le nei fiafi ole aso lua Eoi ia mo tanto voi le mo ka ko le vole ka ko kupere mo nga po Ja, ole menta ua ole nai famous yaki lau pale ni pe fia. Ai te no le mele ua fai TJ to tono New Zealand wai timlene. O masini tala tupi. E iai fale tupi ua tau le inia la to masini tala tupi.
Far, far away.
vianga sui fe lo yo la mana vo nga wenga manga se singa le ritmo le fia fi los 4 minutos te nailing July 5 so tuala radio Samoa tasi lima i tolo a mo ya kilani malatasi ono tesi malatasi i Samoa van talafan tu so ya opa Josef Mapusua ya vai yo fuala au nei te wanga lo nei via fi Ai, ai, malomai, au.
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O e si la fia me e whaatino e mawhai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhai ona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai ai ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Manu maloi se pepatalo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Bolini World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala besili atu. E maua ilo wavroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaonga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for reile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a Digicel. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le nei mo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le mo o he tālo whalawa. I sai e fast fulu o lana whai ua tōrus fulu mantasi. A o e whaatari I le alii e toi whaafo wina lo lātou malosi lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga I le manu lele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo I le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole iai le aeto, e tuua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga I le maulunga. A luma lele I lunga. E o lo I le vani manimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taui. E iai le saurotonga ma le manuia I lona muli pea ma whaatari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai I tamai o rewa ia o loo lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe.
Whapipi ila i o apa au ke ruso tātou te while muai, ma manatua e le lei mo ai. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Lai mai
Talai mai le First Samoan Full Gospel Pentecostal Churchy Weymouth e tolo wan tuile polkalamena ele mo ele vai ngone fiafi mole tuila ngang fa tai sungal fai au ya pastor solilo longa mole tato fa poponga ole polkalamena ele mo o la tu mo se isi ona fa poponga ele temi masani la so tai ya ai ole wo jois fulu ono mi turn tale o link tulai ono tale ono abuda tu tala I vai fanua Manjala jalonga ngana peritani o le ri fiafi suielo do foa e le sunga le wa o le fionga le matu tolangi ya taito si o li stemi le poa nani Sola e tau e va su ile taulanga ile pa ati se so sia ki po se ki o vali shoot so e pa sa o lai titi na yo long mata o le tino le ata le atola a ile awala o mata umalava o le pase se ua avile tama itai le matati o ata toe pasa sa o le ulu ua uma o le ino o le driver ua sui fo I ana whainga ua fao I luma I le ave mawhai ana fika ua sui fo I lana mata se patasi I lana whaata se I lava wa ata na oia I lona ua suinga le kia I taimi uma a o le musika ua mata hoi o me kiki I luna se le Afrika se tutu mai ni sikareti
le manong foi o se mea e ai ua le tu salava pe o le tama sani ai a ma fa we le lo sa se lo so mo ore se u ma le ma putanga a ole ua le tsoeva ai ore so e po nai lo insala pele io wa lo pa awa e te anu e se ua o ma i manatsu ina ua e alu ua o ma i manatsu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me I'm so lonesome every day I want you to know that since you walk out on me nothing seems to be the same way Think about the love that burns within my heart for you Good times we had before you went away from me Walk right back to me this minute Bring your love to me those say I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Ole tawalungana te tautua mo i Samuel Deia so lua lea so suma tasini ala masino kuso lua ave luas fulu maleono vau te tele mo le tātou mafutanga mai le Aouli ana le la si uri me fo le divaenga le fiafio la singana le tauta mali e le tātou mafutanga e poto ale tautai e le teimi sasi la vai te entu le tolo to soi forma la batu ola tai au tātou to e fitapa e lunga o pea mangalunga lole e o le usa mai le sa o le sunga le o le fionga le mutu langi an te te mafuta e le afia fidei se uli se teimi o le po ana nei manuia la singa o toe la ngata i leo whainga malolonga i le po ana nei e mamata tua pea u fuala o whema whea te alu iai a wane ngalo au fuala au alo whantu manuia le po soifua Tolo tolo imatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fimai ile sau O ata uma o fetu ole lani Sulungia ya umasia uhani a obasa bali Le pasina se Yesu solo ya Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ye mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Ele mafai namba ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo haitine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ya Samoa no uatulu
susulu